Assalamu alaikum. Бұл екінші шығарылыш. Екінші шығарылышқа біз сіздерге құнажындардың бағасын көрсетіп кетелі. Азыр. Assalamu alaikum. Қандайсыз? İşleriniz жақсы? Қанша екен мұның бағасы? 60 мың құнажын, а? Мынау ше мынау? Сіздік қанша екен қары? 40 мың. 40 мың тегерегінде. Мына үшін. Өзі қанша дедіңіз өзіңіз? Yok, artı mı? 52 мың деді. Мына шындай. Biz емес сіздерге құнажындарды көбірек тартып берген әрекетін қыламыз. Сені қанша екен мына қашқа? 55 мың сом. Жақсы. Так. Мына қараны білелші азыр. Қары мынайрақ тұрыңыз ғана, біз мына қараны тартып қойыншы ғана тартып кеміз. Қанша екен бұның басы? Кімден екен? Мына акабызды, жанын өт тартайлшы ғана. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мен берки жанынан да көрсөтүп кетейин. Эки кунажын турат бул жерде. Өтө сындуу жакшы кунажындар экен. Баасын 60 миңден деди. 60 миң сомдон экен баасы. Баа болду ака? Баа болду? 56.500дөн бербептир. Мына ушундай. Так. Универсал базары деп издесеңер YouTube'га кирип. Мына қанша екен құнажының? Құнажының басы қанша екен? 44 мыңға басы келіптір. Бербей атыптыр. Сіздікі шеф? Құнажындар қанша екен басы? 60 мыңден кем бар. Erkek torpoqlar satılıp kettir da barla. Erkek torpoqlar satılıp kettir. Mına şu tuşta turgan erkek torpoqlar turuşu şu yerde. Biz bugün biraz keçirak geldik. Uşul Bağoltava. Bağoltava kunasın. Kança geldi? Aytsın çıkan kança eken bağısı özü? 54'ke vermedi mi? O da bunu alın bilece. Ha bunu sizdeki tartağız. Sizdeki çe? 45 mi son? Kançaya geldi? 41 minge geldidir. Sizdeki çe buna 55'e geldi dedi ha buna. 51'e geldi dedi. Tak sizdeki çe? 100 min eko. Kança? Bağ oldu. 96-95 мың тегерегіне бау болып тұр, бірақ бербептір. Мына шындай. Мұны аласы қанша екен? Ала 52 мыңға беріп жеттір. Бішкек. Бұдай сындуы жақсы нәрсе екен, а? Кімде? Барын тартам, тегіз тартам. Мұна қара қанша бол, ба бол тарт? 45 мың кем бар. Қашқачы? Қары? Қанша бол тарт? 45 мың 500-ге алып тұр. Қайра сатады, бір 500 мың же 1000 сом қошып сатады. Мұна құнажындар ба? Қаншадан кен басы? Bunası 45 kəm var, narxısı 43 kəm var. 45 min, narxısı 43 min. Жақсы mı? Bağ oldu. Nanı 40'a veririz, nanı 41'e veririz. Bağ oldu. Nomerini жазып алып, çalып қоясыз. Жақсы мұнасынар екен. Телефон номерін қалтырайды, есі айтып қалды. Telefon numarini ayt. Ver koyedi gözündeki. Айтқыла мақұл. Айтқыла. Өзі hiç айтпай аттығыны телефон номері. Сатылбай қалса мүмкін. Ziyan bir de tamamda kalmadı dur tartı olsa. Kança dedi 100 min dedi. Ki naylanıp gelse şimdi pul versen aytan. Süylek. Tartma. Жақсы болып тұр. Базарыңызды берсін. Так, мына торпақтарды biraz білелім. Қанша екен мына ұрғаш торпақтар? 32 min. 32 min сом. Жақсы. Мынау қанша екен?
35 ming so'm. Burg'och turpoqlarga o'tib o'tamiz. Bir 1,5 tegeragindagi bor. Buna qancha ekan sizniki? Qancha ekan? 40 ming so'm kemi bor ekan bunun. Bunalar kimden ekan qana? Ular qancha deyaptir ha? Yosh bolalar qarmab turadi ekan u. Ko'rsatib qo'yildi shularda. Qana buna negalar o'zi turpoqlarning? Qari, qancha turpoqlar? Sizdenmi? 40 mingdan kemi bor ekan bularning. Yaxshi. Anda bunalar bilay chiqana. Bu yerda uy show bor ekan. İşler yaxshi. Bilasizmi? Mendan tartib qo'y. Va, yana bolani olding ba? Shularni olding ba? Buna 4 oldim. Tak, buna sarını qancha olding? Narxı bozdu 31,5 qaldı. Bozdu 31,5 qalıptır. Narxı qaranı 33 qaldı. Qaran 33 qalıptır. Sarını 33 200 qaldı. Bunani 33.200 qalıptır. Bunani 30.200 qaldı. Bunani va? O'zlaricha Özünə. ha, o'zlar ekan ha. Urg'ashdi. 30 ming. Bularni jaylov qaydaysin deymi ha? Jaylov qaydaymi? Jaylov qayda. Uyda bog'lab. Jaylovga. Jaylowga. Yaxshi. Bulturi bo'lib tushadi nemada. Narxizliqqa yaxshi bo'lib tushadi. Nega? Bular qochib qolishi mumkin ha? Qochib qolishi mumkin. Qochib qolishi mumkin. Nega? Buni olmadan o qora qochib qolishi mumkin. Bunlar sal yaxshi qilishi mumkin. Yaxshi. Yaxshi foydasini ko'ramiz. Shun bozor qimmat bugun qanday o'tgan bozor so'radi? Nima? Dim ha? Dim ha? Yaxshi. Arzon-da, bular ham arzon oldi. Yaxshi olsin. Onda Timur nima qilamiz? Shulardan yaxshi foydasini ko'rib, qancha oy tushib keladi bular, ey? Qanday deysiz? Qancha oy bo'ladi jaylovda? Jaylovda 5 oy, 6 oy yuradi. Jaylovda 5-6 oy yuradi nega? Tak. Bu turpoqlar sizden ekan da? Buna belki qancha ekan busi? Şulla menen ötüp ketene. Qancha qaldingiz aka? Qancha? Arzolan urg'ashdi. 57 ga olibdir. Yelik 7 ming olibdir, hurmatli yo'ldoshlar, mana shuni. Biraz kışnaraklarına tartıp keteyli. Tak. Bağ oldu bu turpoklar. Qancha ekan mana turpoklarning bahsi? Onu algan bağımı aytayın, ha? Ötken bazar 26 qalın. Qaysini o? Bunani mı? Biroq sınacaqsın. Qanchaga keldi? O, bundan turadi 26 ga. Aşpay aytadi da bizga. O'shada jet kirib sotgan ekan o'zi ham. Diqan sotganmi? Jalb sotganmi? Bu qanchasi? Buni 25 dan kishina qo'yib beradi. Buni qolganlari qanchadan? 38dan. 32dan 38dan. Yaxshi. Qari aka, bozorda ne gap? Bozorda arzonchilik. Arzonchilik ha? Yaxshi. Bozor arzonchilik. Olganga qimmat, sotganga arzon. Satlat. Babani gördünüz mü? Biz aldık o, bor. Tak. İşler yaxshi. Bu turpoq o'zi sotmoq. Satlat. 20 ming so'm erkek. 20 ming so'm erkek. Neka. Va oldu aka. Qancha so'rashdi? 18 so'rashdi. Bular qarasichi? Bizni tat chiqarmaydi. Qarasichi? Qarasi. Ana. 30 ming so'm. 26 ga Usmondan tartib. Qana hozir ularni tartamiz. Bu hozir erkek turpoqlarni tartib ketaylik. Nereden bo'lsa tartayınchi qana. Tak.
Қана қайсы бау болтат екен? Қанша болтат? Екеу 65.500 екен. Мына ошымен біз жиынтықтадық. Торпақ базарларды, еркек ұраш торпақтар жоқ екен. Урбашылар бар екен. Жақсы біз мына ошымен жиынтықтадық.